Welcome to CC Family. Miliman kut kramsak kado ko ipan sa may kardong pajirlo. Nalitum bang so a channel subscribe ikelang bre subscribe tha pinili tum tanam sinang the 7 habits of highly effective people. Effective pe ko mat phansi pulo. A highly effective person is someone who has a good character. Inut me sena character kido abang phansi litum highly effective character. Character pute ison jut kilo kapre ka son long ansame may send ben kilo kita katuman si a good character pusi litum jongtang. Iltum metang chardu senang ilitum long pene kadure isi iltum improvement kenang sot dolang ma iltum metang chardu nang jong si dolang pulotang te iltum improve di pande iltum bo inang po. A highly effective person is also someone who has good relationship with other people. Ratu mare munitum la pencepo ceru kadoge pan stame me senpo inut effective amunit pulotante. He maintained harmony with his family, relatives, friends, neighbors, and workmates. Claim rapeda tu men same chimesenji, jirpi ben same chimesenji, la pen tebokterai neighbors tu men same chimesenji, la pen relative cepo ceru tu men same chimesenji. Lasilas the 7 habits of highly effective people kitok abang ke Stephen Covey alang li labang so kitab long kitok ke munit ma habits ko PPC akinang sot ma polang li bang so kitab long sami tokmon lo. By reading this book you will learn how to be highly effective. Whatever your job is, you will learn from this book. If you are a parent, you can learn something to have a better relationship with your child. Iltum somardo man same mesen nang kuson si somardo man chingki che thanang ji pula bang so a habits kuson si latum somardo mathing nu che paklang ni lahat ka to ko chini kang tu te nang itum bang so tap same pohipon me. When you have a good character, people would want to be near you. Ilitum jong si a character, ilitum a character mesan lo pulotang de ilitum long same munitum same idung ki doji pan same ning sampuri ilitum long chingki che than ji pan same aning hang po. Labang so kitab long hai same tok lab lo. La suppose si labang so books ke the best sellers same chiman pon. This book focuses on improving character. La silabang so kitab pen ilitum a character ilitum kechelarji ajakong long po ilitum answer si improve akimi senat bangso kitab pen ilitum charli ponong po. Are you ready to become a highly effective person today? Nang litum jong si ready lo ponotang te litum isi habit thanam sinang punya po. Thi hack pen. Lanam sinang. Be proactive. Habit 1. Habit mate e order dur. Be proactive. Proactive ponotang te ilitum tebok terai ajadle akheng ngoson mangsame e phana kheng nonang ro un e. Lapan si proactive pusi pudam. What does it mean to be proactive? The psychologist Victor said that we cannot control what is happening around us. Victor alangli psychologist alangli pulo. Ilum tebok terai ku PPC cheplang ma ilitum control one khang one. But we can control how we respond to them. Bon sabe ilitum ko sonsi hala suhut ki do thagang jima ko sonsi hala suhut respond. Cheplang dun nang jima. Ko sonsi hala suhut do dun thak dun nang jima cheplang dun nang jima pu ilitum labang ke ilitum khang dun un. Isi pang bara lam lo mani jong si phan nakang check ji nakang tonji ning hang pulotang te ilitum khang ore nang check bek ko nang tam lek ko bon se me hala suhut ilitum ko sonsi ki claim jima bang ke ilitum che khang un ilitum chibong dun ta chok mate ilitum che lam che dan dun re ta chok mate ilitum do joy ji puta ilitum sining hang lo. To be proactive means not being affected by the opinions or behavior of other people. Banga ora dur pen gili itum influence one hala hengno dak puman ilita hengno dun de lo plang te ilitum proactive lo hala bang so munit hengno dak ma ilitum da hengno dun dak hala ta ning thi ma ilitum na ning thi dun put pulotang de lage ilitum ge proactive ke lo itum opposite lo reactive pusi popole to hala tum dong si ning thi na kang check logot lita ning thi dun hak de pute lage reactive lage ili self control kabi pusi ilitum putet. When people say hurtful things, it is often that there is nothing wrong with you. It just shows that there is something wrong with them. Mane jong sini to mana kheng no nang pulo tangte akheng no nang matha lu pulo tangte iltum thangat ta ke chok chebi like halatum ke matha ke chok che halatum ke matha damu e ke matha kheng no posi la ke ang thek ke klang no. The negative things they say to you reflect their negative view of the world. Pirthea ke lang halatum akheng no besi lang rong posi alang litum ang hu pen stame alang tum action pen stame ke claim stame akheng no si klang rong. To be proactive also means not being affected by the bad situations.
The weather or the traffic may be bad, but still a proactive person is not affected. Proactive person lo pelotang de jong hile arbe jang system alang li kam long, alang li claim je kam long, thang na take ke kham khiji pu ason ave. Arbe jang wak punon ani so punon alang li claim vek ji pu kam lo pute alang li claim vek pu lake. Apini ga ani so bole apini claim krilo. Apini ga arbe jang opor si pini dam dilo. Pula son bang kali proactive person tum lo pelotang de alang li tum ke claim je kam pute lahai ke bank ke phan lahai lang li alang li tum. Koi pu ni hadak dam pute bang ni phanang pu det po. Ani la son dam pen ni jong si text de lo pute ni li therak dun me po pu lahai ke matha ave proactive person to mang. A proactive person does not complain but instead keeps on working. Tabe kam ki claim sai ki claim long so tabe complain play la son claim no day polo tang te arang li tum ke claim ma claim lo. He la ke la son ne claim ke le la son pinagle lahai alam wang bi pusi dak top. People who are reactive are easily affected by their environment. If bad things happen to them, they become negative as well. Reactive, mother proactive and opposite. Reactive tum ke pila tebok try kupima cheplang la sorting salang tum seme cheplang dun dai tati. Alang li tum long seme akheng no jong si. Rolo pulotang de alang li tum same heng no dak tati. La tum man ke reactive pusi li tum pupo. Stephen Covey alang li isi alam dak tok ponlo. Sacramento long Stephen Covey bang lam than bom hut. Suddenly, as he was speaking, a woman stood up the crowd. Inut aling do along pen inut sapimar arjap si alang li pulo. She got excited and began talking. Lapan alang li to epan alang li pipine lam ning jelo hala suhut lecture hut. Once same pilo when the woman noticed people staring at her, she sat back. Alang li tibok tera chilang lam murit tum alang li pan lang prong lo. Lang prong ajok alang li lamang ton kok mat alang li ni joy lo. Alang li bang som meeting jut 8 pen Stephen Covey bang alang li pan chetong namlo alang li chinilo bang so lake nurse. Alang li hala nurse claim mom hut alang li patient bang heng no pick. Alang li ki claim son answer me appreciate che kai ki same choro thek la son lo. Kai ki same ki chok che loksi la bang so a nurse pan same jonglun verdi lo. La so a jok la bang so nurse same aning oi big lo miserable mane alang li ning arong a bidet son si dokok lo. La si dak ili tum chini lo la bang so a nurse ke lege reactive lo. Ala alang li patient bang alang li pan akheng no ki pu jok alang li same aning same pilo aning oil lo aning arong tek de lo di. La son si alang li negative thoughts dokok lo. La si la Stephen Covey bang alang li pilo nang li ning hang de la support chipa pregnant ke pusi Stephen Covey bang pulo. Na ning hang de la support mata tidara ning arong do un ke pusi Stephen Covey bang so lo suban pulo. Labang so Covey pulo labang so sarpi mar panang yung si ning hang lo pulo tang te negative do de deta un ke. Nothing can hurt you nang pan madu si tame nang li pan ayata nakpasungun Kapende ning na poita un pusi Stephen Covey bang pulo. The woman became excited because she realized that she can choose her response. Sila bang so of woman, sila bang so sarpi marsa me chini lo je alang li excited do alang ning arong pilo je ning hang te ni ning oi edeta unke. Ajara lama jar so ne dus jami ning hang te ning arong ver si doji puta ni unke pusi. Alang li api chiri la si alang li ning arong piglo mat excited piglo. Covey pan alang li jethano bang so sarpi mar ahok lo. Nili ning hang pude ni lambang so ning koi ning duk ke lage nili long chpa videt stami un ning hang de ning arong ta un labang so chapter 1 matela habit 1 e order dur labang so pot ke li tum stami chari det stami henone ate mane pir thege non lom ge negative ahor mu dong pik akhe me da dolo akhe no da dong pik lo nasi akpir thelo akheng no do muri to mai phana kheng no na matha nang pu pulo tang te eli tum system ba akheng no matha dun thurong lo pulo tang de lage eli tum ke proactive ke lage reactive lo si tum proactive pulo tang te eli tum no si ning hang bade di eli tum dukbok hang dukbok usida me eli tum ning arong do pulo tang de lage eli tum be reactive lo tangka be son na be amuk thoga be pe na join eli tum no si ning arong be pulo tang de eli tum reactive lo lage erum dong si proactive pulo tang de pir the ning karong ji phan ke le tum ajat ki sung ajat le a problem wang sa me le tum ning karong ke tuun la si pini tum che than dam lo proactive ning thelo le tum kadok bi sa me proactive ki do ji phan tum chari sinang
Lasi puan le litum bangso video ini tum ington pon kong nang nan tum subscribe kre lang pada subscribe back ha ani tum chuning rilo lasi putho chetong thunang kardong